laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. ɗen ka radio laawolkisal ɗo ɗe iɗen kadi ka page Facebook eɗen geli kadi hono telegram on no ɗon ɗe fi o radio laawolkisal e kañumma e YouTube on fof parayno ɗon ɗe ara ɗen salmina jama on ɗen invita jama on kadi yahugol toon e ƴeewa darsuuji feƴƴunoɗi e fewndiɗi anditen kadi o saaha mo fewnɗen ɗo ko oɗo saaha fewndoɗuɗen e aduna on fof kadi nawande ko sengo lagine ɗo ɗum ma ko sengo ka wonɗon toon tun en fof ko muskila goto joguiɗen aray ɗen jonnitama kon ɗo ɗe karama ko meɗen waɗanayi yewtere nden no haaldirɗen noon aray karam ko en tafadda maskura. alhamdulillahi alladi amma birahmatihi jamia alibad wa khassa ahla ta'atihi bilhidayati ila sabili arrashad ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد أبو حمد معترف بجزيل الإرفاد وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والسداد لامع الجاهدين والملحدين وسائر الكافرين من أهل الزيغ والإناد صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد وصحابته الكرام صلاة تبلغه بها نهاية الأمل والمراد ثم أما بعد مستمعي الأفاضل حضور الكرام أيها الحفل الكريم السلام عليكم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في جلستنا هذه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فموضوع لقائنا في هذه الجلسة المباركة وفي هذه الأنسية المباركة وفي هذا المكان المبارك إذم الظلم أي وعواقبه إذم الظلم وعواقبه haray musidɓe tedduɓe ɓawnde nanɗen nde ɗo udditande ɗiɗo konnguɗi holli ɗi nanɗen no udditara ɗo wondema jomirawo subhanahu wa ta'ala o huɓintini yurmede makko ndangal jeyaɓe makko ɓen kono noon o hertinani yimɓe ɗoftiɓe maɓen peewal ngal faade laawol fewgol ngol o hawrini ɓe e newende wonande gollugol golleji moƴƴi ɗin ɓe maliri sabu yottoyagol e fandare nden haray inna alhamdulillahi yoni yondinoɗen noon firugol ɗum ɗo wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ɗum ɗo haara ɓenen ɗo fop koye wonɓe janngude Allah waɗu en ɗum inchallah fof koye tullabol ilm en toroyo allahu on juulo e dow oɗo nelaɗo ɗum e allahu manto e dow oɗo nelaɗo neminamo e ko noon woni kamɓe ɓeygure maɓɓe nden fuu e sahabaɓe maɓɓe ɓen fuu no ɓe didori ko alda e tintingol hay e goto wiɗen ɓaw ɗum haray mi salmini on salminandu islam haray en toro allahu on barkinan en tolunde men nden ndu woni jonde men nden haray wiɗen e oɗo kiile barkinaɗo e nde ɗo tolande barkinade haray hiɗen wondi e mawdu hettuɗo mawnugol ano innete bone tooñe ɗen mawnugol bone tooñe ɗen e mawnugol bone sakkitode tane tooñe ɗen ko honno neɗɗo tooñowo on wattinirta. أيها المؤمنون إن البغي والظلم ذنب عظيم وإثم مرتعه وخيم musidɓe tedduɓe tooñugol jaggitangol ɗum ko dunubu mawnuɗo musidɓe gomɗinɓe tooñugol jaggitangol tooñugol bewa e hoore yimɓe ɓen ko dambun adim ko dunubu mawnuɗo bakkatu makko on kadi ko neminorde honno e nette wiyeten teddude bakkatu nokkure halkore kala neminorɗo tooñe
haray o neminori nokkure halakuy makanu tana'umi fi haray nokkure neminorgol to ɓaɗi ɗon si goɗɗo tooñi nde ñande o ɗanoto kono toñaɗo on ɗanatako Allah kadi noddeteɗo tore on ɗanatako waɗi noon ñande goɗɗo toña o ɗanatako Allah kanko la ta'khuduhu sinatun wala nawm haray noon simo ɗanaki noddi mo ɗanatako mo ɗanaki taw noddi mo ɗanatako fiw ngorreta o nangatamo la ta'khuduhu sina fadlan ani nawm haray ɗen felliti ɓeɗo ɓe yiiday ka ɓe honɗumo yiidugol ngol na joɗagol nokku gotu konngol makko ngol Allahu on nanaygol o townaygol ha dow kadi o yottano kadi neɗɗo toñaɗo nokkure toñe ɗen ko nokkure on e nette neminorde teddude bakkatu neminorɗo toñe wo hara o neminori bami teddugol bakkatuji tedduɗi hara o neminori ɗon wa huwa sababu kulli sharrin wa fasadin wa kulli bala'in wa iqab toñe ɗen ko kañum woni sabu kala bone on kala bonnere nden kala albala'u jarrabuyeji ɗi kala lette ɗin bone on e bonnere nden kala bone on kala bonnere nden kala albala'u ko ɗum wiyeten jarrabuye hulɓiniɗo e kala let ɗum ɗo fop ko toñe woni sabu mum kala mo yiɗon bonni andu ko toñowo kala mo yiɗon waɗi bone andu ko toñowo kala mo yiɗon heɓi jarrabuye mo tawa goto meeɗa jarriborede ɗum on tawa sababu on ko toñe kala mo yiɗon lettoyama janngo yawmal qiyama on tawi ɗum ɗon sababu on ko toñe ɗiɗo foppo fa huwa manba'u radaili wal mubiqat mi toñe ɗen ko kañum woni ɓulirde jasereji ɗin fop e halkoji ɗin kala mo yiɗano kono toña haray mo waɗi kompule jasereji ko noon kadi haray mo waɗi kompule halkoji ɗin halakoye halkoji ɗin mubiqat ay almuhlikat wa masdaru shururi wassayi'at toñe ɗen kadi ko kañum woni ɓulirde boneji ɗin e piiji bonɗi ɗin boneji ɗin e bakkatuji ɗin kala toñe ko ɓulinta ko yaltinta ko boneji ɗin e piiji bonɗi ɗin wa anhu ko e toñe ɗen iwat yani tasduru iwata wa anhu ko ga e toñe ko e toñe ɗen iwat wani ko e toñe ɗen tasduru salasilul uyubi wal afat mata fasha fi ummatin adina Allahu bi ufuliha wo haray toñe ɗen ko kañum woni ɓulirde jolokoji ayibeji ɗin ko noon kadi bonondaji ɗin bonnoroji bonnereji ɗin fop tuma kala nde toñe sakiti e mofte haray Allah dugani kaɗen ɗon mofte yahugol wirnagol majje e mutugol majje yahugol majje e mutugol mo wirno fiw bi ufuliha on falamma afala annabi Ibrahim alayhi salam e badul kawakib wa mata sha'a tuma kala nde bone on sakiti fi baldatin e leydi wo leydi fakadin aqadat asbabu zawaliha wa tahawuli libasiha ko noon haray Allah tabaraka ta'ala waɗay haray fiɓike sababuji iwgol ndin ɗon leydi e waylitagol ɓornateriji mayri moƴƴi ɗin haray libasoha ɓornateri majji wano nemaji e hoolagol ara hula ɗum ɗo fop waylitoto wonta lette ko noon kadi wona sabu ha ono ndete ndinɗo leydi iwa ay ndi halko fihi fabihi afan fabihi ko sabu toñe ɗen tufsadu diyaru
galleji ɗin bonnirte wa tukharrabul awtanu yirbine koɗoli ɗin wa tudammarul amsar bombarde muncece eɗen to sabu toña watta ha ɗiɗo galleji ɗin bonne koɗoli ɗin yirbine caeɗen bombarde munce kala ka yiɗa boneji waɗi wano waru hooreji ma ɗum yani bombardement ji probléme ji jani ɗi andanda o yirbinede galleji wayra hara cuuɗi fof no darna ha moƴƴaɗa tawa ɗum fof no lance imma ko avion je ma imma ko zarde combaje ma ko sarje kala ko wawi wonde ɗum ɗo andu ko woni sabu ɗum ko tooñe kono andaka konde tuma tooñano dihi ko sabu tooñe ɗen kadi yanzilu ghadabul wahidil jabbaril gahar tipporta tikkere allah gooto dundarankejo on fooluɗo on e dow jeyaɓe makko ɓe allah no hamdidi e nde ɗo inde jabbar ko kanko tigi winnono malikul jabbar nedete jabbar malikul jabbar allah tabaraka wa taala haray enen si banu adama wiyama jabbar haray ko koyera kono allah ɗo ko teddugal woni qala allahu taala ɗen janto ɗo yoga e ayeje dalilaji seeɗa sappantoɗi en tolunde men nden ka fokkituɗen ɗon ɗum woni ayeje tindinoje fii bonondaji tooñe ɗen haray si en ari aya juutuɗo seeɗa en soggata soggodi makko on fuu koka tooñe ɗen woni ɗon konngol tooñegol kongol ɗon filli fillinote nden ha jama on faama wa tilka alqura jentoɗen aya ara noon qala allahu subhanahu wa taala allah towɗo seniɗo laaɓuɗo betejo towɗo on o wi wa tilka alqura ahlaknahum lamma dalamu allah wi ɗen cae na wotere de min halkino yimɓe cae ɓen so wiyama allah so wiyama cae ko fandora ko yimɓe cae ɓen seede mum o wiyali ahlaknaha sakkona ko jani ko ahlaknahum jaka bimana ɓura on ɗo ko yimɓe cae ɓen min halkinoɓe yimɓe cae ɓen lamma onde tuma dalamu tumade ɓe toñuno min goo aya ɗimmo wa qala taala وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد لو كدي أيدو وكذلك كوانني أخذ ربك ننقل جومي ما يا رسول الله أخذ القرى فاندا لوك أهل القرى وهي ظالمة كنون دون دابتود تبا saare nden ko tooñude honɗum yimɓe saare nden ko tooñuɓe ɓen halka saare nden wattidude yimɓe ɓen wondude e saare nden inna akhadahu tabitino nangal joomirawo subhanahu wa taala alimun ko musungal sadiɗum sattugal aya tamma o wa qala taala allah towɗo wi wa kam qasamna min qaryatin kanat zalima allah wi heewi ko men halki min qaryatin immorde saare ay min ahli qaryatin kanat zalima ay kana ahluha zalimuna kana ahluha zalimina afan haray ɓen ɗon allah wi mi heewi ko min halki immorde e saare nde laatinonde konde tooñude ɗum noon ko faanda ɗo ko yimɓe saare nden kana ahluha zalimina وقال تعالى آية نيبون أوي فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد الذي هي كدي مرد ساركم من هلكند يبقى سار تاي وهي ظالمة وهي problem jidinni to allah wi lamma dalamu e oya aya o wi wa hiya zalima e oya aya o wi kanat zalima e oɗo aya o inni fahiya yani onenete wa hiya zalima ɗeɗo ayeje fof ko honɗum ɗe tindinta ko
sabu halkede cayɗe ɗum woni yimɓe cayɓen ko sabu toñugol maɓɓe ngol ko ɓaaɓe tooñi a yiɗa ko Allah wi honno e nette ko lamma zalamu tuma nde ɓe tooñu haray ɗeɗo ayeje nayi haray ɗe sappanike en fokkitande men nde inna zalima wa huwa yadlimu wa ya'tadi wa yantahiku lhuquqa wal a'rada neɗɗo tooñowo o himo tooña o jaggita o usta ko wiyete kon honɗum haqqeji yimɓe ɓen wa yantahiku ay wa yantaqisu o usta haqqeji yimɓe ɓen wal a'radi e wal a'rada e honɗum e dambeji maɓɓe ɗi jatta jawle maɓɓe ɗe boykita kadi teddule maɓɓe ɗe tooñowo o tooña on tigi ka jawdi makko o tooñamo ka dambe makko ay ka teddungal makko teddule makko o jaɓa haqqeji yimɓe ɓen o usta haqqeji yimɓe ɓen ko noon kadi o jaɓa mami o uyta kadi teddule yimɓe ɓen innahu no kanko tooñowo on huwa kannahu no kanko tooñowo on wa huwa yafalu dhalika himo waɗa ɗe ɗo tooñe ma mo waɗa ɗen tooñe yansa himo yejjita anna hunaka aydi tarfa'u ila as-sama'i du'aan ila allahi bi an yahlika adh-dhalimin o yejjiti juuɗe no ton ɓantoje faade ka asamanu du'a juuɗe no ton ɓantoje faade ka asamanu du'a on ko honto faade allahu tabaraka wa ta'ala na faade kammugon dey ko juuɗe ɗen no ɓanto faade ka weeyo du'a an ka noddugol toro ilallahi faade noddugol faade allahu on ko honɗum woni ko ɓe toroto ko bi an yuhlika adh-dhalimin bi an yahlika adh-dhalimin wani bi an yahlika adh-dhalimin nde allah on halkata tooñoɓe ɓe wa bi an yaj'ala da'irata alay nde allah watta yilande bonde nden e dow maɓɓe wa bi an yansura ibadahu lmadlumina e nde allahu on wallata jiyaɓe makko tooñaɓen piiji tati juuɗe ɓantotoɗe faade asamanu on ka noddugol faade allahu on ɓe ɓanta juuɗe ɗen faade ka kammu kono du'a an ko noddandu ilallahi faade allah bi an yuhlika adh-dhalimin bi an yuhlika adh-dhalimin ɓe nde allahu on halkata tooñoɓen go'o wa bi an yaj'ala da'irata alay nde allah watta yilande bonde nden e dow maɓɓe wa bi an yansura ibadahu lmadlumin e nde allahu on wallata jiyaɓe makko tooñaɓen ɗiɗo du'awuji yimɓe ɓen tooñaɓen no ɓanta sokkeje maɓɓe ɗen toro ko ɗum ɓenni wo neɗɗo tooñowo nde siga hawri tun ko annuye makkon ko tooñugol ko e saako kuddi o arata ka aduna ɗo waɗi no hewtugol mo ɗo haray siko e tooñoɓen o jeeya o taway kuddi ndin no habbimo ko ka saako kuddi o natata inna dhalima tabitino neɗɗo tooñowo on yansa quwwata al azizi wa jabarutihi subhanahu wa taala himo yejjita doole allahu tedduɗo fooluɗo mo gerda e goɗɗo si fooli yejjita dundaranke yaagal makko ngal ene wi dow ga aljabbar hollimo kanko mo hada al ismu aw hada al ismu yaliqu bihi nde ɗo inde kan hino hawride allahu tabaraka wa taala haray himo yejjita dundaranke yaagal allahu on kirminal yaagal makko ngal himo yejjita ɗum subhanahu wa taala wa huwa algawiyu l aziz ko allah woni dolnuɗo on fooluɗo on aljabbaru lmuntaqim dundarankejo yottantoɗo tooñaɓe ɓen yadunnu dhalimu hino sikka neɗɗo tooñowo on anna aldaifa alladi la yamliku min addunya wala min asbabi nenete anna alquwa huwa daif jon noon oɗo nenete neɗɗo mo anndanɗa hoore ma hino tooña
o yejjiti haray hono innete o yejjiti wondema jomirawo subhanahu wa ta'ala yani neɗɗo toño wonno sikka lo'uɗo ommo ala hay e hunde hono innete ko e telemma aduna o masalan o mara jawdi o mara laamu ko ɗum woni adete wala min asbabil quwwa o mara sababuji doole ɗen bimana o mara jawdi o mara ɓiɓɓe marɓe o mara ɓiɓɓe laamiɓe o mara siɓɓe marɓe sabuji doole annahu laysa gawiyan wonde on ɗon ina dolnuɗo ɓa o mara jawdi o mara laamu o mara siɓɓe laamiɓe o mara siɓɓe marɓe haray kanko o dolna bal sikoni gonga huwa qawiyun billahi azza wa jal muntasirun bihi oɗo neɗɗo mo ɓe sikki dolna o ko dolnirɗo sabu allahu on azza wa jalla muntasirun bihi foolirowo sabu allah foolirowo salal allah tabaraka wa ta'ala الظلم أيها الإخوة تونيدن يومسيب جلبه ذاك الاسم الذي يجمع الرذائل ويدل على القبائح دين إند هاوتي توري جاسري جدين فوينو تو كلباس الرذائل هراي neɗɗo toño won ko ɓe ɓornoto ko doloke jasereji joni noon nden ɗon inde dhaka lismu lladi yajma'u radaila wa yadullu ala alqaba'ih nden inde hawtitore jasereji ɗin inde tindina e dow kala kanari ɗin fo huwa smun toña ɗen ko inde huwa smun haray toñe ɗen ko inde tabghadu sama'ahu al-adhan tabghadu sama'ahu al-adhan haray hino aña nanugol inde toñe ɗen noppi ɗi yiɗa nande inde toñe no wowle tabghadu hino aña sama'ahu nanugol inde toñe ɗen al-adanu noppi ɗin wa tata'affafu min an-nutqi bihi al-alsunatu hino nefino ñiddina immorde e wowlugol inde toñe ɗen ɗenɗe ɗen no nefini no ñiddini wowlugol inde toñe ɗen ka ɗen wano noppi ɗin añiri nanugol inde ko non ɗenɗe ɗen kadi nefiniri awa ñiddiniri akramakumullah wowlugol inde toñe ɗen wala tajidu aqilan a tawata neɗɗo haqqilɗo amma ko ala haqqil kon yaltiɗo o haqqilɗo wiɗen ko mara haqqil kon halas wala tajidu aqilan a tawata haqqilɗo yuhibbu an yusafa bihadha alkhuluqi alqabihi a tawata neɗɗo haqqilɗo no yiɗa nde o sif an yusafa bihadha alkhuluqi alqabihi nde o siforte oɗo jikku kanaro on neɗɗo haqqilɗo foppi yiɗa siforede wiyede bal hatta dhalima bal siko woni gonga hatta dhalima hay toñowo on la yarda an yugala lahu ya dhalim toñowo on e hoore mum yiɗa wiyede ko an yo toñowo no aya sular andi sular sikkir neɗɗo sularjo sa wimo sularjo tumo yennete sa wimo moodi kaari ma ceerno kaari ma a woɗi inde teddungal o weltantoma haysi noon ko fogo faga o yarata toñowo kadi yiɗa noddirede inde mum nden siko masonjo ɗo sa wi ko an yo masonjo siko jannowo arabe wiyama ko an yo jannowo arabe siko doginowo taw wiyama ko an yo soferjo si hawri tawi on naynete ko mécanicien jo wiyama ko an yo mécanicien jo ma ko an yo souderijo ma ko an yo menuisier jo o monatako
kono sa wiiɗo sularu ya sikkir ya ko an yo sularjo yenna yon tigi joni ko beele mami yari gaynino halkade wa ta'ammal fi ismi dhulmi ma aqbaha tasko yomo siɗɗo e inde toñe ɗen kawes ko kaniri wa ndeɗo inde wama aqbaha dalalatihi wa ma'anihi kawes ko kaniri kadi e tindinande toñe ɗen e firoji mayre on tindinande toñe ɗen e firoji mayre on kawes ko kaniri waɗunno wali bubuhihi ko sabu kanugol toñe ɗen fa inna allaha ta'ala tabitino allahu towuɗo lamma khataba annasa bi tahrimihi tumande allahu on yewtuno yimɓe ɓen sabu harmugol toñe ɗen akhbarahum bi annahu harramahu awalan ala nafsihi subhanahu wa ta'ala allah humpituno yimɓe ɓen tawo ɓa allah yewti yimɓe ɓen sabu harmugol toñe ɗen o humpituno yimɓe ɓen taho bi annahu no kanko allahu e mangu makko e mbawdi makko e foolugol jeyaɓe huwa alqahiru fawqa ibadi kono o harmini toñe ɗen arande nden taho e hoore makko kanko subhanahu wa ta'ala seniɗo bettejo wa ta'ala towɗo e hino yewtere nden ko hadisul qudusi lafzuhu min ar-rasul wa ma'nahu min Allah subhanahu wa ta'ala فعن النبي صلى الله عليه وسلم في يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إقام النبي صلى الله عليه وسلم إكو أفلي دون إمتد إجومي مكو تبارك هيودو مؤريج وتعالى تودو حتى دي تودو أنه نكانك سبحانه وتعالى قال في حديث القدسي يا عبادي هذا نداء الرباني للناس خطاب الله للناس يا عبادي علامة التعجب كونو يجيا بيان كونو يجيا بيان إني من حرمت الظلم على نفسي من محرمني توني لين دو هوريا وجعلته مودي توني لين كدي بينكم حق kunde moɗo muharraman ko harmude ɗum ɗo tuno wawno yonude kono o wattani en kadi ka tentingol fala tadalamu wota on toñidir o wi nokkugo kanko subhanahu wa ta'ala aya ɗo ko hadisul qudusi lafzuhu min ar-rasul wa ma'nahu min Allah kongol hangol ko immorde nelaɗo o wi aya al-Qur'an suratu nisa aya 50 inna allaha la yadhlimu mithqala dharra allah toñata embere abbere zarra ko peesata embere peesande abbere zarra ma embere teddendi abbere zarra si peesama wa in taku hasanatan si tawi laatike bimana abbere zarra nden ko moƴƴere yudaifuha allah soway nden ɗon moƴƴere wa yu'ti min ladunhu ajran abima o okka o jonna immorde e makko kanko subhanahu wa ta'ala joddi mawnude adulmu tariqu mahlakin toñe ɗen ko laawol halakuye ma salakahu ahadun fanaja naatata e laawol toñe ɗen hay e gooto o daɗa fa iyaka ya abdallah a haɗama ko ayyo jiyaɗo allah ɗo noon so mi wi abdoullahi na abdoullahi ɓe ɓen tun ɗo souleymana ko abdoullahi aboubacar ko abdoullahi ousmani ko abdoullahi saadu ko abdoullahi saïdu ko abdoullahi joni safe so wiiɗo ya abdallahi haray ko ɗum ɗon ko inde nden ko amma na abdoullahi ɓe wiyaɓe abdoullahi ɓen tun en fof ko en
jeyaɓe Allah waɗen jeyaɓe Allah a haɗama an takuna min salikihi nde laatotoɗa ko a jeyaɗo e naatiɓe e laawol toñagol waɗi noon ɓennilla ma salakahu ahadun fanaja naatata e laawol toñagol hay e gooto o daɗa والظلم مجاوزة الحد ومن أهل الحقوق حقوقهم فإن توني ko yawtugol keerolngol e haɗugol yimɓe haqqeeji ɗin haquuqa hum haqqeeji maɓɓe ɗin hannde mawɓe men ɓe wiyayno yawtugol keerol ko tooñe ko ɗum waɗi hari ɓe kotay kaaƴe hakkunde maɓɓe ɓe fempa kaaƴe hakkunde gese ɗen ɓe waɗa kaaƴe waɗi noon kaaƴe mooƴata si sunnaama sumata o yaray tum ɓen nayno kotol kaaƴe ngol ɗo woni keerol yawtugol keerol ngol e haɗu yimɓe haqqeeji ɗin haqqeeji maɓɓe ɗin wa zulmu lahu iddatu anwa'i tooñe ɗen no mari nooneeji ɗuuɗuɗi قال ابن القيم رحمه الله والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة تونيا دنك الله تدد مولو يوم القيامة هنو مري وبيتن كونغون نينته نونيجي تاتي نوني أرانو فديوان نوني أرانو لا يغفر الله منه شيئا الله فرتا وسرتا إمرده on ɗon noone hay hunde wa huwa shirku ko ɗum ɗo woni shirku on Allah accata ɗum ɗon waɗi o wi'i kanko tigi e suratu an-nisa aya 54 inna Allah أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء غفر بمعنى ستر الله سرة بكاتوجي أن يشرك به nde o sirkante kala on sirkanɗo Allah hafranta nde o sirkante bimana Allah hafranta neɗɗo sirkanɗo Allah ko ɗum woni mana o wa yagfiru himo hafrana ko ɗum woni mo surrana ma duna himo surra ma duna dalika konko woni e gollal ko ngal kaani wo ganin shirku kono o wi ko liman yasha wonande mo andi ɗo kadi si tawi a wi ɓa Allah wi onnono hafrana joni zina ko ganin shirku miyargol beere ko ganin shirku wujjugol ko ganin shirku wargol hoore ko ganin shirku piratugol ko ganin shirku yani yawtugol keerol ko ganin shirku wi'a ɓa tun ɗum ɗo hina on ndete awa shirku haray ɗum ɗon an on ɗandi yaafete kono ɗandi noon siɗa jeeya Allah wi naam no acca ko hina shirku kon wo kala ko woni ganin shirku mo acca kono taw ene hiɗa andi noon siɗa tawa e ɓen ɓe Allah wi liman yasha'u wonande on mo o yiɗi hiɗa hooliɗa jeeya e ɓen ɓe Allahu on muuyi accangol ɗum a anda e wuri raɓɓiɗude kon terto ɗin ɗon kadi Cheikh Luqman ana waajo ɓiɗɗo mum o wi inna shirka la zulmun adim tabitino shirku on wallahi ko toñe mawnude oɗo ko diwanu shirku on Allah accata few oɗo noone wa diwanun la yatruku llahu minhu shay'a oya noone Allah accata immorde on ɗon noone toñe kadi hay fus wa huwa zulmu l-ibadi ba'dihim li ba'din ko toñugol jiyaɓe ɓen yoga maɓɓe yoga ɗum noon Allah kadi accata o ƴettoyay fa inna allaha tabitino allahu on yastawfihi allahu on hunnayi toñe toñaɗo on kullahu kala majje o jonnita toñaɗo
none arano ko sirkangol Allah ɗum ɗon Allah tigi yantanike en ɗo inna shirka la dhulmun adim Allah accanta ɗum ɗon ko noon kadi toñugol jiyaɓe yoga maɓɓe ɗum kadi Allah accata ɗum ɗon waɗi noon o hunnay haqqe toñaɗo on immorde e tuñuɗo on o jonnita toñaɗo on jonnita toñaɗo on ko noon kadi wa diwanun la ya'ba Allahu bihi none goo Allahu on haccaka e makko wa huwa dhulmu al-abdi nafsahu fima baynahu wa bayna rabbi ko toñugol jiyaɗo on hoore mum naam hunde ko woni hakkunde makko e joomi makko sa yahi ɗo a waali yarde beere ɗo ko mbuuɗima wonɗa e sunnude ko mbuuɗima wonɗa e funsude ko hoorema wonɗa e halkude ɗum lorrata Allah Allah noon no harmindita beere yare sa yahi ɗo amugol a waali amude andi ko ɗi tatana lorra par ce que zina haray a lorri goɗɗo waɗi noon sigin imma ko nene goɗɗo ma ɓiɗɗo goɗɗo krama ma bandirawo goɗɗo ma ɗum honno e nete yayirawo goɗɗo a wawata wadde zina sina goto e ɓeeɗo imma nene goɗɗo imma ɓiɗɗo goɗɗo imma yaaye goɗɗo imma jaaja goɗɗo imma ɓeygu goɗɗo amma sa yahi a waali yarde beere ko hoorema toñuɗa ceerno sa yahi a waali amude ko hoorema toñuɗa ko noon honno e ndete si hawri tawi a jooɗike ɗo kadi a rewaɗi Allah ɗum ɗon amma sa wujji ɗum ɗon ko goɗɗo lorruɗa waɗi ko jawdi goɗɗo sa zini ko noon kadi aray ko goɗɗo toñuɗa waɗi a jetti haqqe makko fa inna hadha diwana anduno oɗo noone sakkitoro on ay al akhiru ay al akhira sakkitoro on akhaffu dawawini ko kanko ɓuri foygitade e ɗiya nooneji fuu wa asra'iha ko kanko ɓuri yawude ɗi fuu kadi mahwan montede fa innahu no o ɗeɗo tooñe ɗe jiya ɗon tooñi hoore mum hakkunde mum e joomi mum sawa an ko ronkugol rewgol mo ma yeddugol mo ɗum ɗon ko on ɓuri yawude montede ko on kadi ɓuri foygitade bone waɗi on ɗon fa innahu yumha bitawbati on ɗon no montire sabu tububuye on wal istighfar e wigol astahfirullah wal hasanati l mahiya e moƴƴi montoji bone ɗin wal masaibi l mukaffira ko noon kadi e masiboji heefoji bakkatuji ɗin wano nawnare en wano perdi en wano nawnire mayrede en ko ɗum woni masiboji haray bi khilafi shirki ɗum ɗon lutodiri on nenete e shirku on fala budda min attawbati wattawhid on ɗon feere wo ala shirku on a tuuba e ɓoroɗa e makko goo jogitoɗa kadi tawhidu wona wigol ya shirku on tun joɗɗa jogaki tawhidu a sirkoyay joni kadi waɗi non a mara ko jogoɗa ko be jogoɗa goɗɗum ko imma jogoɗa tawhide ɗo liɓa sirku a jogoɗa sirku liɓa tawhid wa bi khilafi lmadalimi lutodiriɗo kadi ɗum ɗo luuti toñandeji ɗi on tigi toñi yimɓe ɓen fala budda min raddiha feere wo ala beeru on tigi rutta ɗi wastihlali ahliha ha on tigi dagintino toñeji ɗi toñuno yimɓe ɓen toroɗi joom majji en yo accanmo haqqe ko ɗuyete al istihlal dagintingol ma dagintinagol dagintingol toñandeji ɗi toñi yimɓe ɓen ko toragol yani toñaɓen yoɓe
yaafo wastihlalu ahliha e toragol yimɓe toñaɓe ɓen yoɓe yaafo hatta yatiya yawma alqiyamati wa laysa alayhi min almadalimi shay'un ha waro e janngo yawma alqiyama tawa hara ala e dow makko immorde e toñandeji ɗin hay hunde ko toñuno goɗɗo wa illa si tawi on tigi noon waɗali ɗum fa innahu no jomirawo subhanahu wa ta'ala fa innahu no fi woni sayu'khadu arma ƴette minhu immorde e makko e moƴƴi makko ɗin jonnite oya sayu'khadu arma ƴette minhu immorde e makko moƴƴi makko ɗin jonnite oya wa kalamuna yewtere men nden ayyuhal ikhwatu fillah kono yoɓe siɓɓe an fi Allah fi nawi thani ko e noone ɗimmo on min anwa'i dhulmi immorde e nooneji honɗum tooña ɗen dhulmu nnasi ba'dihim li ba'din tooñugol jiyaɓe ɓen yoga maɓɓe wonande yoga akhdul huquqi go'o ƴettugol haqqiji ɗin wantihakul aradi e ustugol teddule yimɓe ɓen dambeji maɓɓe ɗin wa aklu amwali nnasi bilbatil e ñaamugol jawle yimɓe ɓen sabu meere wassabbi washatmi waddarbi e yennugol e ƴattagol e piyugol yenna e yennugol sabata onon ndi woɓɓe yenna e tuɓe deƴƴa woɓɓe yenna hagayna kadi boykita sabata jon noon haray e piigol yimɓe ɓen ɗum noon kadi na jikku moƴƴe wa man il huquqi e haɗugol haqqeji yimɓe ɓen jon noon ɗiɗo fof ko boneji ƴettugol haqqeji yimɓe ɓen go'o ustugol hono e nete teddule yimɓe ɓen ɗiɗi ñaamugol jawle yimɓe ɓen tati sabu meere e yennugol yimɓe ɓen nayi e ƴattagol ɓe yenna ɓe sabota e sabotugol yimɓe ɓen jowi e piyugol yimɓe ɓen jeego e haɗugol haqqeji andiɗa naane ko ƴettugol haqqe on tigi on akhdul huquqi e mannul huquqi no serti akhdu on hara mo jogii haqqe makko on jattama man on ko si goɗɗo faalama mo jonnude haɗa an hada wa aqibati ko ga e oɗo noone sakkito ami noone ɗimmo wonɗen e yewtu e battane makko on wonɗen e yewtude natakallamu an silahin maadin hiɗen yewta fi jogoranji aalaji feƴƴuɗi ɗum ko toñugol toñowo an silahin ga e aalaji en faami aalaji ka jogoranji go jogoranji ɗi andi taccitugol inɗe piiji ɗin kam portoɓe nda honno e nette kaari jum honno e nette hamsa on e ra'u on e mimu on na ɗum ɗon ko aalaji ɗin ko pular wonɗe wonde e jogoranji ɗin ɗon silahin ga e jogoran ga e aala huwa silahul madlumina ko on woni aala ma jogoran toñaɓen andi toñunoɗo on ko aala jogii waɗi ko imma mo mari jawdi ma mo mari gandal ma mo mari laamu ma himo mari sabu yani ara kadi wonde ara ko taafe nayla ɓokka hara janga laamaki mara jawdi kono ara no mari duguleyagal tooñay jon noon neɗɗo tooñowo on no mari aala fewndo o tooñata doole makko ɗen sabu laamu makko ngun gooto sustamo gandal makko ngal yimɓe ɓen fof no teddinimo no jaɓanimo jawdi makko ndin ɗum ɗon kan woltake faydi fof kaka teppe makko sujjata ko wowli o ko noon tigi woniri alajje joni noon ɗum ɗon woni
ala makko amma noon toñaɗo on kañum kadi no mari ala honɗum sembinande allahu on foolinande allahu on foolingol ɗum ko jogora silahun on ɗon ko ala ko jogoran ma amdahu kawes ko yawiri wa feƴƴugol mo par ce que kanko ɗon ko ɗon e ɗon kam gayyara min ahwalin heewi ko honnene ko jelu ko bimana jelon ɗon ko heewi ko on ɗon e honɗum ala o wayli immorde alhaaliji wayra alhaali kaari on ko ni wayi ara jomirawo subahana wa taala yottanino ko oya imma o heɓa nawnaje jane ma o wiya de ko ɗum namrinta ma o heɓa accident je jane ma o heɓa bonu jawdi ma o heɓa nangal ma o heɓa yani bononda molana ɗo ko ɗum wiyete tagyirul ahwal aw gayyara min ahwali jon noon wa kam ɗallaba min duwalin ko jelu honne nete on aala ɗon kañum kadi wayliti immorde e peyiji immorde e koɗoli jani peyiji jani leyɗe jane wa kam adalla min asisin ko jelu kadi on ɗon aala mo Allah jonni toñaɗo on yo o yottanimo aala mo Allah yottorani toñaɗo on kañum kadi ko jelu on ene heewi ko o wayli immorde alhaaliji heewi ko o wayliti immorde caye heewi ko o hoyni immorde ma wiyen caye ma leyɗe duwal leyɗe heewi kadi ko on aala ɗon mo Allah jonnata toñaɗon ko hoyni kadi immorde teddunoɗo hoyna teddunoɗo joni hande kadi o wonta kanko kadi jasuɗo yon andi goyn de mawɓe makka ɓen toñuno nelaɗo raɗiɓe kamɓe sahaba en fatu makka aroy janngude mo janngano andi ɗum ɗo nelaɗo landinoɓe inni kon ɗum sikkuɗon mada tazunnuna an afala bikum kon ɗum sikkuɗon anoynete mi waɗa hen ɓenni hayran ko moƴƴere wani noon ko a ɓiɗɗo moƴƴo ɓi moƴƴo tawi ɓe hoyi wa kam adalla min asise heewi onoynete ko on ɗon aala hoyni immorde e teddunoɗo tawnoɗo ko kañum woni watta ko faala adulmu lahu dulmatun toñe ɗen no mari niwre wa dulmatuhu aqbahu dulumat niwre toñe ɗen ko kañum ɓuri kanude e niɓe ɗen fop wa ashaddu min dulmati sawadi lleyl ko kañum ɓuri sattude immorde niwre ɓaleere niwre jemma ɓaleejo on eyinane nde kuran o yehi ɗo ka ono tami yettoɓe de kuran no yaha kamen ga ɓe andi noon ko neɓuɗon toon woodo noon on artay taw ton men ɗo tawon men ɗo e niɓe amen ɗen e ɗe no nette e sonsolije ɗin si Allah on jam adulmu wiɗen li annaha sabu no tooñe ɗen ma no anni li annaha sabu no niwre tooñe ɗen marbutatun bi zulmati yawmil hawli wan nusur waɗi noon niwre tooñe ɗen ko humondir ɗum ko haɓɓondir ɗum e niwre ñalande hulɓininde nde ñalande immitoyagol ngol saakito yeeso Allah wa ma ashadda dhulumati dhalika al-yawm kawes ko sattiri woni ɓe nden ñalande asmi bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dalalin mubin nanimɓe holluɓe ñande ɓe aroytamin kono noon toñoɓe ɓen hande ɓe woni e majjere woɗɗude وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلم نلا كدي كم كدي برنتني immorde honɗum
e tooñe ɗe no Allah wiiri noon to humpiti yimɓe ɓen wonde o harmini inni harramtu dhulma alayya wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadalamu ɗa tuyonino kono o wi kadi wota on tooñidir o harmini ha o gayni o haɗi nelaɗo kadi rentini sallallahu alayhi wa sallam e morde tooñe ɗen fagala ɓe maake ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawma alqiyama rawahu muslimun fi sahihi rente e tooñe ɗen rente e tooñe ɗen waɗi noon tooñe ɗen ko niɓe janngo yawma alqiyama imam muslim fi hadis qala ibnul jawzi rahimahullah o gando mawɗo ɗo maake الظلم تونيدن يشتمل هيد مفت على معصيتين يدو يدن دي الله يدو يدن دي ونند الله يدغول الله يدو يدن دي يدغول يدو يدن دي يديرادي الله اخذ مال الغير بغير حق يدغول جودي goɗɗo goo ko alda e goonga o okkama o neldama on yeeyondiras o yeeyama a sooda hadihi lmasiyatu l ula oɗo woni nde ɗo woni yeddande aranere nde wa mubarazatu rabbi bilmukhalafa e teɗorgol allah jeyɗo tagore nden lundagol ngol andi taho jaka lundagol Allah tabaraka taala ko teeɗagol mo ƴettugol jawdi goɗɗo e teeɗagol Allahu on teeɗoramo yeddugol mo wono wirde nane ni yergol beere waɗugol zina heɗagol musique wujjugol warugol hoore wono rewɓen hannde on nenete ɓoltugol ɓalli muɗum tahyiru halqillah ɗum ko mo jeeya ɗum ɗi Allah harmini ɗi Allah añi kontaaɗi wonde makko yawagol Allah tabaraka ɗi Allah waɗiman couleur goɗɗo go waɗiman mbaadi kaariiri ko alaa ko yaha itta ɗum ɗon utta hoore ma wiyaɗa faala wonde porto a ɓur Allah anndude ko honɗum hamdi dunoɗaa wonde o anndano hiɗa yo andi simo faalanoma wadde porto o wattanoma porto kereɗa sikkude fi ara o naali rawna gurijo haray a jaasi oɗa ko danejo an ka ɓalejo kono mo hetti goto mon kala ko ƴiiƴan goota yaltata jon noon ɓe ndi wal masiyatul ula ashaddu min gayra enen siko enen ñaawi e wiya ko teeɗagol Allah ngol ɓuri mawnude kono ɓe wi'i ɗo jattugol jawdi ƴettugol jawdi goɗɗo ahdu gayri be gayri haq ƴettugol jawdi goɗɗo ko alda e go haqqe ko alda e goonga tana haqqe dagiiɗo ƴettiɗa jawdi ndin on ɗo ko oɗo ɓuri sattude e di teeɗorgol Allah yeddugol mo enen siko haqqille men ɗen ñaawi en wi'ay ko teeɗorgol Allah geddugi ɗin wonu ɗum ɗon ɓuri e di jaɓugol jawdi goɗɗo li annaha sabuno nden ɗon yeddande la taqa'u nde yanata galiban ko ɓuri ɗuɗude kon illa ala daifi alladi la yaqdiru ala al intisar sina nde yanata ko ɓuri ɗuɗude kon sina e dow lo'uɗo on mo mara on mo hattana on mo wawata e dow wallitagol hoore mum ngol alal intisar e dow wallitagol hoore mum ha foola wa innama yunbi'u dhulm an dhulmati lqalb andu ko tooñe ɗen humpitata ko gaa en niɓɓitugol ɓernde nden ko si ɓernde goɗɗo niɓɓiti kurum innama yunbi'u andu ko humpitata addulmu tooñe ɗen si goɗɗo waɗi tooñe ɗen tooñe ɗen ko humpitata ko an zulmatil qalbi ko gaa e niɓɓitugol ɓernde tooñuɗo ɗon ko si ɓernde tigi nde niɓɓiti kurum
on tuma on tigi noon tooña nde yiiɗa goɗɗo waɗi tooña ɗen tooña ɗon ko humpitata ko niɓɓitugol ɓernde makko nde wala wistanara be nuuril huda la atabara wala yadrim wo sinno ɓernde makko nde norɗirino nde jalbirino annoora peewal ngal wallahi o taskotono o tooñata ala heɓe nala heɓay ko waɗana yimɓe ɓen kono tettuɗa e mummunteji ɗin ta tooñuɗi tettu hay leɗɗe ɗen soppirgol ni leggal a mara haaje maggal a howirta a ukkata na soppur wona ɗuma non ko tooñe nangirgol kulloy ko ni wara sifa en toro Allah e Allah yaafa waɗen noɓɓen ko angal honno nete aray andugol waɗi guri wat ko hanuno kon ko keroru ma gookiru ma budukeru yaandu tawma ka nder ngesa ma ka hoggo ma o fellandu waɗi ndu ari tooñugol ma ɓa hon ko jattugol ñaametema o fellandu hono yaagol sammaɗi tappa taba yaltina ɗi ka pelle yaltina ɗi ka jooli yaltina ɗi ka leɗɗe ahi honno e nette naɓa huuɓoyaɗi e fitaare ƴawndu wo felle tippindu ka leydi wo soppe dogundu wo bare jokka ɗum on tooñiiɗi ɓaaka ka fello kanji kadi kaka étage ji majji yahanɗon ɗi ka koɗooli majji habbo ɗon haaɗi ara ka kowle ɗon ko goonga habbo ɗon haaɗi ara ka gese ɗon ko goonga habbo ɗon haaɗi ara kaka no nette ka kulaaji dammi mo ɓa gooki ñaama e dammi ɗammo e toso koyko koki kadi ko dugulaade ɓe wi noon si tinno ɓernde makko nden jalbirno annoora peewal ngal o taskotono hara o tooñaali fa ida sa'a almuttaquna bi nurihim yawma alqiyamati iktanafati dhulmatu dhalimi haythu اكتنفت الظلمة الظالمة حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا هري وسي يهي سيهو يهلو بألا بن سيادو يهلو بألا بن ينورم ما سيارو يهلو بألا بن ينورم ما سيهلو بألا بن وندد ينورم بن يند درغال ko ɗum ɓe inni wo buumay niwre nden neɗɗo tooñoowo on tawa annda on to woni na haala yaagol faame moƴƴa de si wiyaama iktanafat ay istatarat sudday addulmatu niwre nden azzalima tooñoowo on suddamo niwre nden suddamo tawa o reenaaka o tippa nokku ka tawata haythu la woni annu nokku ka tooñan nokku ka duncata ga e makko dulmuhu tooña makko ɗen shay'an hayye woni wa fi wasiyatin li salman alfarisiyi yusi biha jarir bni abdillahi radiallahu anhu woni e wasiye wonande salman alfarisi radiallahu anhu yusi biha himo wasi o on wasiye jarir bna abdillahi radiallahu anhu oɗo sahabajo no wasi o salman alfarisi no wasi o jarir bna abdillahi radiallahu anhuma qala o makanimo kanko salman alfarisi ya jariru ko ayyo jarir atadiri ma dhulmatu nnar hiɗa andi ko woni niwre liitege qala o wi la kanko jariro wi mi anda ko ni gandal ɗaɓɓirte qala salmanu wi fa innaha no niwre yiitegen dhulmu nnasi ba'dihim li ba'din fil ard wo ko toñugol yimɓe ɓen yoga maɓɓe yoga ka leydi ko ɗum wonoy tan nde niwre yiite ngen janngo e andi ɓe inni o ge huɓɓete haa onoynete ge ɓawla ge huɓɓe haa ge wojja ɓena huɓɓe Allah wiya huɓɓe ɓe huɓɓa haa nge wojja o wiya huɓɓe ɓe huɓɓa haa nge rawna o wiya huɓɓe ɓe huɓɓa nge haa nge ɓawla
kurum wonna waccenge ɗo nge sunnay nge hulɓinay subhanallah fa subhanaka ya rab najjina min annar qala sallllahu alayhi wa sallam on faamiɗo kon tooñe yimɓe ɓen yoga maga ka leydi ko ɗum woni niwre yiite ngen qala sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah kadi maaki ta'awwadu billahi molore allah immorde e piiji joyi min alfaqri ta'awwadu billahi min alfaqri molore allahu on piiji joyi ara nun ɗum immorde e baasal ngal molore allahu on immorde e baasal ngal go'o wal qillati e fanɗireede on ko fop noon kala ko fanɗiraɗa siko jawdi siko gandal siko faamu siko haqqille siko wallindirteɓe siko wondiɓɓe kala ko fanɗiraɗa haray nelaɗo wiya moolo e fanɗireede siko faamu fanɗuɗa siko hersa siko haqqille haray bone waɗi ɗiɗi tati waddulla koyeram moole allah moolore allah de moolore allah par ce que so wi moole allah no mi wowliri ara noon no mi faljo haray ko allah wiɗa ya potɗiyo doge potte kono moolore andi hurufaje ɗen wonde no bonna haala hiɗe moƴƴina haala moolore haray ɗum ko yon dogo moolore allah immorde e yiite nge ma moolore allah immorde ɗum ko ya dogo koyeran o yaha bakoyoɗa e allah doga lette ɗen bakoyoɗa e allah doga tooñowo on bakoyoɗa e allah doga fanɗirede nden e basal ngal bakoyoɗa e allah woni tati basal ngal e fanɗirede nden e koyeran on wa an tudlama nayi on e nde tooñeteɗa wallahi no metti tooñede e nde tooñeteɗa nayi aw tadlima ma an kadi tooña moolor allah basal ngal goo fanɗirede nden ɗiɗi koyeran on tati e nde tooñeteɗa nayi e nde tooñata an kadi nde yimɓe ɓen tooñayma e nde tooñata yimɓe ɓen rawahu lbukhariyu fi ladabi almufrad wa abu dauda wannasai wabnu majaha aw wabnu majata sammi ma shi'ta yani fi sunanihim wa sahhahu الشيخ الألباني أخي المسلم لا يفوتنك التعوذ من الظلم وتلاوم de وتفوتما دي ene ɗo ko arabu ni la tafutannaka wotafutoma wotalawoma atta'awuda moolorgol ngol min adulmi la tafutannaka wotafutoma atta'awuda moolorgol ngol min adulmi immorde e tooñe ɗen la yafutannaka atta'awudu min adulmi yafe wota laawoma wota fuutoma moola gongol immorde e tooñe ɗen asa an takuna min annajina min makhadihi fi dunia wa fi l akhira no tañƴina si a moolori allahu on immorde e tooñe ɗen nde laatotoɗa jeyaɗo e homɓe e daɗuɓe ɓen immorde e koyeranji tooñe ɗen في الدنيا كأدنى والآخرة في الآخرة كالآخرة أخي المسلم مسيء جلو نار الظلم نار لا ترحم يتتوني دين ko yitenge yurmata ay yitenge toñowo sunniroytenge ko yitenge yurmatake de wa igabu dhalimi idha halla ay bihi igabu la yusaf wo lette toñowo on siɗe tippike ko lette ɗe sifatako hakke ko ɗe mawɗo inna dhalima tabitino neɗɗo toñowo on
wa huwa kanko yaishu himo wuura himo tooña himo wuura yadunnu himo sikka annahu no kanko laysa haalikan o wonaali halkiiɗo waddulmu haalikun lil afrad tooñe ɗen halkay yimɓe ɓen yimɓe tooñoɓen tooñe ɗen halkay ɓe kamɓe kadi waddulmu tooñe ɗen haalikun ko halkojo lil afradi wonande yimɓe tooñoɓe wa huwa harabun liddiyari wadduwal kama aslafna en ardinino ɗum wa bihi tufsadu addiyar wa tuharrabu l autan wa tudammaru l amsar ka fuɗɗode men ɗerol aranol to ɗo koye ɗerol tammol ngol wonɗen harabun wa huwa tooñe ɗen harabun liddiyari wadduwali haray tooñe ɗen ko yirbinande wonande galleji ɗin e leyɗe ɗe wa ida hallat ni'matullahi ala dhalimi faya waylahu ma ashaddahu wosi tawi tippike lette allahu on e dow tooñowo he ɓe inni kaawe sone nette faya waylahu e bone ɗen lette ɗon e bone on tooñowo ma asadda am e bone ɗen lette tippiɗe ɗon e bone on neɗɗo tooñowo ɗon ma asaddaha kawes ko sattiri wa lette tippiɗe ɗen e dow tooñowo qala ali ibnu abi talibin radiallahu an ali ibnu abi talibi radiallahu an fala en ɓurtu kadi heɗade nde yewtere sanna ali ɗo moƴƴa o wi yawmu lmadlumi ala aldhalimi ashaddu min yawmi aldhalimi ala almadlumi yewtere gando o wi ñalande neɗɗo tooñaɗo on hettoyta tooñe mum ɗen e dow tooñuɗo on ko nden ɓuri sattude bone edi ñalande nde tooñunoɗo on tooñi e dow tooñaɗo to tooñi ɗuuɗi dey kono noon ɓa kon fulɓe na on faami ɗon ne on faami ke wondema ñalande yawmul madlumi ala dhalimi ashaddu min yawmi dhalimi ala almadlumi ñalande nde neɗɗo tooñaɗo on yottoyto e dow tooñuɗo on ɓawnde Allah waɗanimo do ashaddu ko nden ñalande ɗon ɓuri sattude bone min yawmi dhalimi e di ñalande tooñuɗo on ala almadlumi e dow tooñaɗo on ka aduna o waɗani en ɗo gimol takko ka gaynitagol meɗen ɓeydangol en haqqille hananika la tadlim fa innaka mayyitun wa bilba'thi amma qad tawallayta tus'alu wa tuqafu lilmadlumi ya'khudhu haqqahu fa ya'khudhu yawma al-ardi ma kunta ta'malu subhanallah hananika la tadlim yani on nenete a haɗama wota a tooñ fa innaka mayyitun an ko a honɗum ko a maayowo wota tooñu anduno an ko a maayowo wa bilba'thi sabu immitangal amma qad tawallayta ga e ko huccitunoɗa ɗurniɗa faamiɗa a anda fewndo tooñaynoɗa tus'alu alanditete ko huccinkinonoɗa faamuɗa ɓe tooñoɓe maɓe wola wullitotorma yawna ɓe fenu e hoore ma ƴettaɓe sokoyama piya yawmal qiyama ɓa a huccitino a ɗurnike a salike accude tooñe ɗen tus'alu a landitete fi tooñe ɗen wa tuqafu lilmadlumi ya'khudhu haqqahu subhanallah no ko bone darnaneɗa wonande tooñaɗo on o ƴetta haqqi e makko fa ya'khudhu yawma al-ardi ma kunta ta'malu o ƴetta ñande jama on fuu weeɓitoto yeeso Allah konko laatinoɗa hiɗa golla o ɗum wonno hoore manankum makum wa hoore manankum min ko janngo yawmal qiyamati alhasanatu ko moƴƴiɗi wa qala sufyan ibn uyayna rahimahullah on ɗon o maaki awwalu ma kutiba bizaburi waylun liddalam kam ɗuɗɗinaaligoy onni wondema ñalande onni wo
arande ko windi konka deftere zabura arande ko winda konka deftere zabura ko waylul lidhalama bone mawɗo wonani toñoɓe وقال شريح القاضي رحمه الله عنده فوق عنده بين وولي كونغو سفيان بن عيينة إذن أرد دو كدي ناني كدي سيدنا علي كدي كوماكي إذن أرد كدي دو شريح القاضي رحمه الله أنه كدي كوماكي سيعلم الظالمون حق من انتقصوا أرما أند تونيو بين حق بي أويتي بين حق يجي بي أويتاني بين إن الظالم ينتظر الإقابة تونيو ونو هبتي لتدين والمظلومة تونيالون ينتظر النصر والثواب هري تونيالون نهبتي بلنغان إمبارجاريني ولو وادنو ميجتي كو غاندو همبو كرامكو بفيغي هابين wosi goɗɗo nyo'inomo ma toñimo en fa marhaban bi hasanatin la a'maluha sadi tooli moƴƴiɗi mi gollaaɗi waɗi noon kaka moƴƴo jettete mi jonne fa marhaban li hasanatin lam a'malha marhaban sadi tooli moƴƴiɗi mi gollaaɗi bil hasanati la a'maluha na min golliɗi eyni ɗo wondema toñowo no habbiti lette ɗen toñaɗo on no habbiti ballal e barjaari ndi faya marrata'ata fi marati'i adulmi lwahima ko ayyo neminiɗo e neminorde tooñe sattuɗe tedduɗe bakkatu wa ya man garraka hilmullahi wa imhaluhu lidhalimin ko an yo hoditorɗo muñal allahu on pasi toñunoɗo wo allah yottani ka noon toñe accayno eña kono ba allah no muñi ko noon ko an yo hoditorɗo muñal allahu e nennalngol makko wonande toñol a figa ɗiwtu immorde e sulande ma nde waɗi noon tooñe ko sulande fa amma galilin amma gay ko fanɗi sa yanzilul iqabu arma tippo lette ɗen mimma la yuhmilu dhalimin fa yusbihu ka amsi dabir e inni wo arma lette ɗen tippo immorde on mo honenete mo ɗumannata ko on mo welsindata ko e tooñoɓen wama rabbuka bi ghafilin amma ya'malu wama rabbuka bi ghafilin amma ya'malun fatusbi ontuma an o tooñaynoɗo ɗo wonta ka amsi dabir wano hanki huccituɗo ino aya on ni فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين تجي بابbe ɓeɗo yimɓe toñunoɓe ɓen yettore nden wodani allahu on haray ko du'a uji heddi ɗo haray tele minitaji tati haray gayniɗi jangude sen jangayɗi e sen hattay ɗo ɗiɗo du'a uji ko du'a uji ɗi andanɗa hoorema wa ɗi tawata honno e nette ino wallito en e ɗuma summa ayyuha al ikhwa alkiram innana natawajjahu sefti kono yoɓe siɓɓe tedduɓe innana natawajjahu enen hiɗen fewtita ila llahi faade allah biddu'a'i wondude du'a on an yansura kulla madlumin nde o kanko an yansura kulla madlumin ala man zalamahu wa an la yumli lidhalim wa an yaj'ala bi uqubati yani nde allahu on wallata kala toñaɗo e dow toñuɗo mo nde allahu on muññanta ko nennanta toña a toñuɗo on wa an yu'ajjila bi uqubati nde allahu on yaccinta lette makko ɗen hino ɗo allahumma sabbi ala dhalimina adhabaka sabba
اللهم إن إخواننا المسلمين قد ظلموا وانتهكت حقوقهم وأخذت أموالهم وأراضيهم واغتصبت. اللهم فانتصر لهم ممن ظلمهم. اللهم فانتصر لهم ممن ظلمهم. اللهم إننا مغلوبون فانتصر لنا. اللهم إننا مغلوبون فانتصر لنا. اللهم سد عذابك على اليهود الظالمين. اللهم شتت شملهم. اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية ولا ترفع لهم راية. اللهم أنزل عليهم غضبك وعذابك إله الحق فإنهم لا يعجزونك. اللهم وانصر إخواننا المسلمين. اللهم وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين المجاهدين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم فك أسر أساريهم. اللهم فك أسر أسيرهم. اللهم فك أسر أسيرهم. اللهم واحمل حافيهم. اللهم واكس عاريهم. اللهم وأطعم جائعهم. اللهم إنا نسألك لمرضاهم الشفاء وللمجاهدين الثبات على دينك والنصر لأوليائك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إلى هنا هري ويا فتوكو هادو يوتن دوتين هري تلين من التاجي capanɗe jeetati ko ɗum woni leere minitaji noga waɗi ko 35 fuɗɗino ɗen gaynuɗen moyen 5 aray 10 minutes si wi e nder 30 ko 20 heddoto aray en weltanike jama on janniɓe haray tawi kamɓe kadi ɓe mari ko ɓe ɓeyditata ɗo ɓani ɗi waynodira enen ga kamen niɓɓina fika maɓɓe toon inchallah ɓe yaafo kadi ɓaɗi haray darsu on haray mi wawata mi accude darsi jama on ko duuliɗo mbaɗo fuɗɗitede won barakallahu fikum wa jazakumullahu kulla khayr. O weltanama yo Allah yoɓi ɗon ko ɓuuri e moƴƴude e waɗana on ka mandake moƴƴe waɗana on ɗum ɗo sabu muɗum natugol aljanna firdaus. Haray on waɗani en ɗo ɗe yewtere labande toɓɓe haanuɗe yewtede fi muɗum e on sakkitorani en ɗo kadi du'awuji ɗi tawata ko du'awuji himmuɗi fota yo julɗo on wakkilo hunjoɗi o anda gonko te ko mo wawi wonde mo toñata kono mo toñatake ɗum ɗon haray koye juuɗe Allah woni. Neɗɗo on toujours ko duwaɗo rentade toñugol kono o rento kadi taw toñe kono toñe ɗen no ɗuuɗi hande aduna on no makirɗon ni mo wattanila e ɗi muskilaji ɗuɗuɗi wonɗi e leyɗe fuɗɗori enen ɓe africain ɓe ɗo ma ɓe arabuɓe kolona e lancede e leyɗe maɓɓe ko darna duuɓi enen ga hayti cuuɗi ala ka e lancede kono jikkuji ɗin hiɓe yani muɗum hiɓe addani en mbodoji e ko waytata noon téléphone ji gonko ɓe honno magata oustaz honen telan kadi Al Hussein Dakar lendi toki maɓɓe onon ɗo onon ɗiɗo ɓuranta en makande ɗo ko yimɓe joɗoto e écran je jani hara no sa'a tun no sa'a accita golleji mum fof hay jantata ko inde Allah ɗum ɗo fof ko min hani rentade min senda waɓutuji ɗin min waɗa sa'iji min jangata darsuji min wawa famude dina amen kan min waɗa sa'aji kadi ɓay ɗum ɗo woni ala hutorteɗo hara ko sa'a hum fanɗukum gonko portoɓen taskino kon ɓe inni ko Afrique ɗo ɗe connexion ɓurete sunnede e nder aduna on fou kamɓe ko fanɗi ɓe sunnata connexion ko wano leereji ko ɗuuɗi wo ko ɗuuɗi neɗɗo ko 30 minutes e nder 24 heures o sunnata connexion o waɗa haajuji makko jani kadi wayi enen noon ga o yiyay neɗɗo no sohli ɗo 1 giga ko ñamete e nder 24 heures tawa ɗum ɗon fof on tigui ko sunnay ɗum ɗon hara ɗum no lellanimo e sabu poydan ɗan tun aray mi weltani ki on fota yo Allah okku baraji ɓurna fay ɓe waɗa barke maɓɓe ɓeyɗa cellal ngal e duuɓi ɗi accida en ha ɓooya juuta haray Cheikh Mad Aliou miɗo joni tawon konngol ngol toon de aray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.